Pemirsa pengrau libur nyepi miwah lebaran warsani mangkin mewesana majeng kunjungan wisatawan ke daya tarik wisata DTW Alas Palesangeh Badung sani kuningin nincap kantos sieda 1% saihang sareng kahanan serahinan nyane. Akehan kerauhin oleh wisatawan domestik saking Pulau Jawa miwah wisatawan dura negara saking Eropa. Ketua Pengelola Daya Tarik Wisata DTW Alas Palesangeh Ida Bagus Kedai Pujawan Mausang, kata wilangan pengaruh kunjungan wisatawan ring serainan nyani sawetara satak diri arahina. Nanging ritepengan mangkin wilangan inucap nincap kantos siada 1%. Akehan rauh saking wisatawan Eropa, lianan punike, wenten taler wisatawan domestik saking Pulau Jawa, sanin lasang kalah libur lebaran antuk rauh ke objek wisata sange. Panincapan kuentenan kunjungan sampun ngawit memargi tanggal 13 Maret inggian wilangan wisatawan domestik sawetara ulung ngatus diri penyatusan anak alit tur pitungatusan sampun dur. Asapunika taler pengrahu wisatawan dura negara kauningin sawetara samastiri. Sawetara wisatawan sane kepanggih merasa seneng rauh ke objek wisata sange antuk ngaksiang palemahan sane alami tur ngaksiang langsung wenara ringkenah inucap. Aja baru kali ini saya ke Bali sekalian liburan lebaran 1 minggu full di Bali. Jadi ya menyempatkan diri buat meneliti budaya dan keindahannya Sange. My name is Justin. And I'm Haley. And we came here to see the monkey forest. Yeah, the monkeys are really cool and the trees are really beautiful. Yeah, the architecture, the culture, everything about it. Hi, I'm Catherine and we're from the UK. We've come on holiday to Bali with family. We really enjoyed Sangha. It's a lot quieter than the Ubud Monkey Forest and we got really up close and personal with the monkeys and I think everyone had one sat on their shoulder, which was quite cool. Panincapan kunjungan wisatawan ring libur umanis nyepi saha lebaran mawasana becik majeng kuentenan sawetara DTW ring Bali ring tengahing pengeroh location. Ekayana Bali TV.